warri duraa eenyuun isiniin jee alrawaafid isaan warra shi'aati wal'iyaadhu billah maaliini nutii fi isaan waliin addani beeytanii maal jaan rabbiin jalla jalaalu rabbi jalqabbii qabaa jaan allahan ammoo jalla jalaalu jalqabbii hin qabu huwa al-awwal kaana allah walam yakun ma'ahu shay isa waliin wanni takka hin jirre inni kaduraatii jaalowwan kiyya ka islaama ammas maal jaan qur'aanni ammaan tana nuti qaraanu kun jijjiiramee jiraa jaan jaalowwan kiyya ka islaama qur'aanni kun hin jijjiiramne takka rabbiin fayyaa mi'ooytuufi rizqii isaa halaalillee nu haa kennuun jaa ani waan sanitti waa itti na hajamu garuu taarika keenya akka gaaritti baruudhaaf bareeda keessaa'u yoo nama da'awaa taatan qur'aana ammaan tana masgiida keessa qaraanu kana mana keessaa kanu cufaa qabnu orjinaalli gaafa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam eessa jirani beeytanii biyya turkii san jira rabbiin horii nu kannee achi dhaynee dirree warra laalu rabbiin waa godhu itti na hajamnuun nun jeebar naan hin geenye obboleessuwaan dhiira kajee qur'aana kana abbaa fade anummaa wallaalaan kun I dare you kootu kijiba ta'uu haa mul'isuun sinja orjinaalli isiisan achi jirti jaalowwan kiyya ka islaama qur'aanni isin qaraatan guutuu miti irruudha obboleeyyan kiyya isaan jarri akkana jaa eegana ammas maal jaanni beeytanii rasuula malee sallallahu alaihi wasallam namni hin dogoggorrees ni jiraa jaan garuu ahlu sunna wal jamaa maal jetti ni beeytanii namuutuu ni dogoggoras dhugaa ni qunnama rasuula malee sallallahu alaihi wasallam zal aalamiin isiniin jaa abbaan dhugaa eenyu sayyiduna rasuulullah sallallahu alaihi wasahbihi waman waalaa eegana ammas maal jaan isaan ni beeytanii haadhowwan muumintoota alayhim min allahi ridwaan takko qofa jaalatan ummaatiyya khadijaa jaalatan radiyallahu anha ummaatiyya giifte aishaa fa radiyallahu anha wa ardaaha arraba fokkotaadhaanii isii darbanii qaatalahumullahu annaa yuufakuun rabbiin isaan haa balleessu dhugarraa akka deebi almeelaal zinaada leydii jaaniin wal'iyaadhu billah allahan jalla jalaalu suuratu nuur buuseetiti isii qulqulleesse obboleeyyan kiyya ka islaamaa irra hedduun namaa ummata shi'aa waan ta'e hin beekuun isiniin jaa hattaa arra duranii yaadadha amata afur imaamatni isaanii imaamata sadii tokko adii tokko magariisa tokko gurraacha warri imaamata adii san jaalowwan kiyya ka islaamaa ulamaa isaaniiti warri magariisa ammoo warra masgiida eegu warra masgiida haxaa'u gurraachisan ammoo isaan nuti ahlul beeytiidhaa jaan kadhaabuunaan sinjaabar kijiboota jaalowwan kiyya ka islaamaa taarika tokko isni yaahimu namticha tokkootu ture abu xaahir suleymaan ibnu abi sa'iid alqurmiti ingiliffaadhaan kormiitiyaans warra jaamu rabbi isaa haa balleessuuti gaafa tokko jaalowwan kiyya ka islaamaa hajjii godhuudhaaf yeroo makkaa deemu mootiin muslimtoota hin deemtuu jaaniin gaafa san bara 317 akka hijiratti jechu hin seentu jaaniin inni ammoo jaalowwan kiyya ka islaamaa humnaan seeneetiti warra hajjii godhu jiru cufa isaanii nama 30 warra gayu morma isaanii irraa fixeetiti isaan ajjeese eeganaa gurbaa tokko maal jeeni beetanii seeniiti hajarul aswad dhagaasan irraa buqqisii jeen jaalowwan kiyya ka islaamaa gurbaan dhagee dhaqaasan yeroo buqqisuudhaaf deeme shirgigaateetiti baquu isaatiin lafatti kufee achitti lubbuun isaa irraa bate inni ammoo dhagaasan fuudheetiti gaala durarra gaa'e gaala duraa rabbiin achumatti ajjeese ammas fuudhee gaala lammadarra gaa'e gaala lammadaatis achumatti ajjeese obboleeyyan kiyya ka islaamaa gaala 40 irra gaa'eetiti allahan jalla jalaalu gaala 40 san cufaa ajjeese eeganaa fuudhee mee xayrul abaabiiliin eessa jirti jee khabiifni wasaktichi kuniin isiniin jaa fuudheetiti inni hijaazii fi iraaq bulcha achi masgiida tokkorra kaayeen isiniin jaa jara isin muslima jettaniin isiniin jaa bar tanaafin ilmii haa qaraanuu sin jee nama mudawwara uffate cufaatu habiibi beekumsa qaba saaliyaa hin sayiniin isin jaa bar obboleesso saalihummaan as jirti attaqwaa haa huna laysa biman iddaa nama himateenii miti mudawwar balabbasee miti adeeroo jaalowwan kiyya ka islaamaa achi keesseetiti amata 22 booda aboo waan tana deebisi jennaan humnaani fudhanneeti humnaan deebisaa jennaan mootiin turkii takka akkasitti 50 dirhama kannee amat 22 booda bara 339tti deebiteen isiniin jaa
amata torbaduro jaalawwan kiyya ka islaama jalummaan nuti aalul beeyti jau mana rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimaana masgiida isaanii salawaatullaahi wasalaamu alaihi boombiidhaan seenanii qabamanii warri duraa eenyu jenne alrawaafid tuuti jallo